Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 z'ukwa mbere. Amakuru ava muri Sudani aravuga ko abantu barenga 100 bishwe kuwa mbere mu bitero byagabwe Umburudamani, mugi uri hafi y'umurwa mukuru Khartoum. Ukraine iravuga ko ingabo zayo zateye icyo zise ijoro ry'umuriro mu Burusiya, zibasira ahantu henshi mu gihugu hakoreshejwe amadrone n'ibisasu bya misiri. Naho mu Burundi mu gihe hakomeje kuvugwa ibura ry'ibitoro, ngo ingaruka ziri mu nzego nyinshi. Mu bisanzwe ibintu by'ubutunzi bisa n'ibyahagaze, kuko abantu ntibashobora kukuzana ibidandazwa byabo byoroshe cyangwa abantu biyunguruza bagenda habyoroshe. Ni ukuvuga yuko ibikorwa by'ubutunzi bisa n'ibyahagaze muri rusange. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye. Abahuza bo muri Katari baravuga ko ibintu bikomeye byatandukanyaga impande zombi byakemutse mu biganiro by'amasezerano yo kugera ku gahenge no kurekura abafashwe bunyago i Gaza, byasubukuwe mu cyasobanuye nk'ikiciro cya nyuma i Doha. Ariko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari yavuze ko ibi bidasobanuye ko amasezerano yabaye impamo. Umutegetsi wo muri Israeli yasubiyemo uko kwigengesera avuga ati turi hafi ariko ntituragerayo. Umutwe wa Hamas wo wagaragaje icyizere ko ibiganiro bigera ku mwanzuro urimo amasezerano agaragara kandi ashikamye. Muri Gaza ubwaho, Minisiteri y'Ubuzima itegekwa na Hamas iravuga ko abanyapalestine bagera kuri 61 bishwe mu masaha 28 ashize. Umuryango w'abibumbye uravuga ko umubare w'abantu muri Haiti bahunze ingo zabo kubera urugomo rw'amabandi wikubye gatatu mu mwaka ushize. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira uravuga ko abanyahayiti barenga miliyoni, abarenga 1/2 muri bo bakaba ari abana bakuwe mu byabo. Uyu muryango utunga gatoki ubwicanyi budahosha, izahara ry'urwego rw'ubuzima n'izamuka ry'ibiribwa. Uravuga ko benshi mu barara rwa ntambi bari mu murwa mukuru Port-au-Prince, aho amabandi yitwaje intwaro ahafite ubugenzuzi hafi bwa hose. Ubutumwa mpuzamahanga bwari bwarashinzwe kugarura ituze muri Haiti bwemejwe mu mwaka ushize, ariko ingabo mbarwa nizo zimaze kugabwayo. Tujye muri Sudani aho havugwa abantu benshi barenga 100 bishwe bagabweho ibitero mu hafi y'umujyi uri hafi y'umurwa mukuru Khartoum. Umuryango w'abakorerabushake Ombada Emergency Response Room ntiwatangaje uri inyuma y'ibi bitero. Ingabo za Sudani ziherutse kwigarurira aka gace zisubiza inyuma abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces. Inkuru ya Richard Kago murayumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Abatabazi baravuga ko abaganga bafite akazi katoroshye ko kwita ku mubare munini w'inkomere. Ibikoresho byo kwa muganga nabyo ngo biragenda bikendera. Ihuriro ry'abakorerabushake rivuga ko umubare w'abapfuye ukiri agateganyo kuko bitoroshye kugera mu duce tumwe na tumwe ahakibera imirwano ikomeye. Igisirikare kivuga ko kigaruriye ibice byari bifitwe n'abarwanyi ba Rapid Support Forces mu gace ka Omdurman, umujyi umeze nk'impanga y'umurwa mukuru Khartoum, yombi ikaba iri ku nkengero za Nili. Abahatuye bavuga ko hari ibisasu bikomeje kwisuka mu nkengero za Nili, ndetse ibibombe bimwe bikanyuzamo bikisuka ku mazu atuwe. Impande zombi zakunze gushinjwa kwibasira abasivile barimo n'abakozi bo kwa muganga, ndetse ngo bakanarasa ahantu hatuwe nta gutoranya.
ibiro ntaramakuru byo muri koreya y'epfo yonhap biri gutangaza ko umutwe w'abasirikare barinda umutekano w'inturo ya perezida wakuwe ku butegetsi uvuga ko uzemerera polisi kumuta muri yombi. Yoon Suk Yeol aregwa ibirego by'ubugumutsi no gukoresha nabi ububasha ahabwa n'amategeko nyuma y'uko ashyiriyeho amategeko yo mu bihe by'intambara mu gihe gito mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Cyakora iritabwa muri yombi rishobora kongera gutambamirwa. Undi mutwe nawo urinda umutekano wa perezida imbere mu nyubako wavuze kuwa kabiri ko uzakomeza gutsimbarara kugerageza kumuta muri yombi no gusaka inzu atuyemo. Abantu bashyigikiye bwana Yoon kandi babarirwa mu bihumbi bakambitse hanze y'inyubako ye i Seoul rwagati barahira ko bazaburizamo ukumuta kuri yombi kose kuzagerageza gukorwa. Ukraine iravuga ko ingabo zayo zateye icyo zise ijoro ry'umuriro mu Burusiya zibasira ahantu henshi mu gihe hakoreshejwe amadrone n'ibisasu bya misiri. Amakuru ava mu rwego rw'ubutasi SBU mu mpine yabwiye BBC ko hari ibintu byaturikiye ahatunganyirizwa lisansi, ububiko bw'intwaro ndetse n'ibindi by'ubumara. Ni inkuru ya Sarah Rainsford mu ijwi rya Premier Ndikumagenge. Amasoko yo mu igendereza rya Ukraine avuga yuko ivyaraye bibaye ari imvune ikomeye ku bushobozi bw'Uburusiya bwo gushoza intambara. Avuga ko indege zitagira abadereva drone n'ibisasu vya misile vyakoreshejwe mu gutera inganda zibiri, ihinguriro ry'ibitoro hamwe n'ububiko bw'ibisasu n'amabombe mu bibanza vyo mu ntara zitatu zitandukanye z'Uburusiya. Ku bwa Ukraine ryari ijoro ry'ikibengebenge c'umuriro. Amavideo yashizwe ku mbuga hwaniro asa nayemeza nibura bimwe mu bivugwa, nubwo Uburusiya buvuga yuko misile zakorewe mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasamburiwe hejuru y'intara ya Bryansk n'ikiyaga cirabura Mer Noire. Ukraine iriko irakora uko ishoboye kose ngo isubize inyuma ingabo z'Uburusiya zigize igihe zitera intambwe imbere ku rubuga rw'intambara mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo Donald Trump agaruke ku butegetsi. Yavuze ko ariko aritegurira kubonana na Vladimir Putin kandi ko kurangiza intambara ya Ukraine biri mu vyo ashira imbere, ariko ntaratomora ingena zobishikako. BBC gahuza miryango tugeze ku isa moya zibura iminota 23 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 10:37. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye wumva no kuri bbcgahuza.com, waba uri mu Burundi uruyumva no kuri Humuriza FM. Aho mu Burundi ikibazo cy'ibura ry'ibitoro cyongeye gukomera. Amashyirahamwe yigenga aravuga ko ibyo biterwa cyane cyane n'ibura ry'amafaranga y'agaciro azwi nk'amadovize hamwe no gutanga amasoko, agasaba leta gushakira umuti urambye w'iki kibazo. Navuganye n'umukuru w'ishyirahamwe rirwanya ruswa no gusesagura ubutunzi bw'igihugu mu Burundi Orcom, bwana Gabriel Rufyiri, atangira avuga ko iki kibazo kimaze igihe cyarananiranye cyane. Minisitiri wa Afrika y'Epfo ushinzwe iby'amabuye y'agaciro Gwede Mantashe yaseye n'uvuganijwi ryo guhinyuza mu Kigali. Ikibazo c'ibitoro ukungene kimeze nuko ari kibazo kimaze imyaka irenga 2 abantu batabona iyo bava batabona iyo baja, ku buryo uno munsi abantu basa n'ababimenyereye. Niko bimeze. Mugabo tugumana kamenyerwa nka keza. Jewe nibyo mbona kuko muri leta baratanze icizero ko bizogenda neza, mugabo twe tubona biriko birateba mu by'ukuri kuko mu bisanzwe ibintu by'ubutunzi bisa n'ibyahagaze, kuko abantu ntibashobora kuzana ibidandazwa byabo byoroshe cyangwa abantu biyunguruze bagenda habyoroshe. Ni ukuvuga yuko ibikorwa by'ubutunzi bisa n'ibyahagaze muri rusange. Mugabo rero burya ikibazo kihari si c'ibitoro, tuvyumvikane neza. Ikibazo kihari si c'ibitoro, ikibazo kihari n'ikibazo c'amafaranga y'agaciro y'amadovize. Nkamwe mu bikurikiranira hafi umunsi ku munsi, biraterwa n'iki kuki ibyo bitoro bibura bitewe n'ayo madovize? Oya, si bitoro guserega, mwe muvuga ibitoro, mugabo ibitoro, imiti, ifumbire, imbuto zirobanuye, n'ibindi bintu ibyo bita matière première, bijya bintu bakenera amahinguriro kugira ngo ahingure ibintu. Ni ukuvuga hari ingorane ikomeye ku buryo uno munsi
ku giciro dufate ubu dufise amasoko abiri. Hari isoko ryitwa Marché Noir, ariyo isoko yo mu Kinywabi usanga idolari riri ku 7,500. Hanyuma kuri isoko yo mu isoko yo officiere y'igihugu mu mabanke ugasanga idolari ku 3,000. Ku buryo ibice 80% by'ibintu biva hanze amafaranga ava mu isoko yo mu Kinywabi, 20% ni yava mu mabanki y'igihugu. Murumva rero kuri ico kibazo twe dusaba tuti leta nifate twese dufashanye twese mugabo leta tugiye imbere kugira ngo turondere umuti w'ico kibazo kandi birashoboka. Mugabo hejuru y'ico rero n'ingene amasoko atangwa ari mu bitora ari mu bindi navyo nigomba guhinduka, abantu bamenye, abantu baronka amasoko ngene bayaronka. Jewe numva ari byo bintu bikenewe cyane, kuko bitabaye gutyo twe turabona yuko tutariko turaja ahantu heza ku bintu bijanye n'ibintu bijanye n'ibintu by'ubutunzi. None ibyo muvuga mubona ari cyo gisubizo gikenewe kugira ngo ibyo bitoro n'ibyo bintu bindi nkenerwa by'ingenzi biboneke? None igisubizo kirambye kuri ibyo bibazo byose uvuga cyabikihe? Inyishu yo mari gihe ntiyobone kubu mugabe ingene bigenda twengene tuvyumvira nk'abahinga bimaze mu imyaka n'iyindi. Twebwe tubona yuko leta yofata ingingo zihuta, kimwe bita remezire d'urgence canke remezire à court terme, igasaba nk'ideni y'amamiliyoni nk'amajana y'amadolari kugira ngo ibyo bintu byihuta cyane hashobore kuboneka ico bita reserve de change, hanyuma iyo soko yo mu Kinywabi ibanza igwanywe. Hanyuma ayo mamiliyoni amajana 5 amaze kuboneka bace bafata rero bidantite ivyo bita produits stratégiques. Ayo ma produits stratégiques rero no kuvuga ibitoro, ifumbire, imbuto, produits ibi bita matière première zibashira muri za Brarudi n'ahandi, ibyo bikogwe. Hanyuma rero bace barondera hacakurikigira kabiri ibintu bitunganywe neza, no kuvuga yuko ibintu bikogwe ku buryo bikorerwa ku mugaragaro, abaronka amasoko bayaronke byaciye ku mugaragaro. Minisitiri w'intebe mushya wa Libani Nawaf Salam afunguriye amarembo abantu bose mu mbwirwaruhame yatangaje kuva yashyirwa kuri uyu mwanya kuwa mbere. Amagambo ye asa nagenewe Hezbollah, umutwe ushyigikiwe na Irani ariko washegeshwe cyane n'ibitero byo mu kirere no ku butaka bya Israel mu mwaka ushize. Uhitamo bwana Salam wari perezida w'urukiko mpuzamahanga bigize impinduka ikomeye muri politiki ya Libani imaze imyaka myinshi ifitwemo ijambo n'umutwe wa Hezbollah n'abambari bayo. Abategetsi muri Afurika y'Epfo bahagaze ku cyemezo cyabo cyo kwibasira abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, mu gihe abagabo babarirwa muri magana bari gutabarwa nyuma yo guhera mu kirombe kitagikoreshwa mu gihe kibarirwa mu mezi. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yanenze cyane umurongo ukarishye wa guverinoma ku bacukuzi banyuranye n'amategeko. Icyemezo cyanatumye abo bagabo bimwa ibyo kurya ndetse n'amazi hagamijwe kubahatira gusohoka muri uwo mwobo bari bihishemo. Inkuru ya Mayeni Jones muri yumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Minisitiri wa Afurika y'Epfo ushinzwe iby'amabuye y'agaciro Gwede Mantashe yaseye n'uvuga n'ijwi ryo guhinyuza mu kiganiro yahaye abanyamakuru, avuga ko gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko ari intambara y'ubukungu. Yongeyeho ko bagomba kongera imbaraga mu kurwanya ubwo bucukuzi butemewe. Kugeza ubu abantu baracyakurwa mu cyobo nyuma y'iminsi 2 ibikorwa by'ubutabazi bitangiye ku kirombe cya Stoffontein. BBC yabonye abacukuzi b'amabuye y'agaciro bananutse cyane, bambaye imyenda ishaje ndetse nta nkweto bambaye, batwarwa n'abaganga bava ku kirombe. Imiryango irengera ikiremwamuntu yabwiye BBC ko abayobozi bagombaga kuba baratabaye abo bagabo vuba, ikabishinja leta gufunga zimwe mu nzira z'icyo kirombe bigatuma abo bacukuzi batabona uko basohokamo. Abayobozi nabo bakavuga ko ahubwo abo bacukuzi batakagombye kuba barinjiye muri icyo kirombe. Itangazamakuru muri Espagne riri kuvuga ko umukinnyi w'umupira w'amaguru ku rwego rwo hejuru yahaswe ibibazo na polisi kubera kuregwa kwihesha amakarita y'umuhondo nkana mu mikino agamije gufasha abamuri hafi gutsindira amafaranga binyuze mu rusimbi. Amakuru aravuga ko Kike Salas ukinira ikipe ya Sevilla yabajijwe na polisi ibibazo ku byaha by'amagendo. Iperereza riravugwa ko rireba imikino myinshi hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 5 mu mpera z'umwaka w'imikino ushize, ari kuregwa akabahakana ibyo ashinjwa. Buno ni umwanya w'ikino micurunana. Ngorgorona
dusobetse imisango y'abasangiye ingendo. duherukanye se abwira Chris ibanga yari yaramuhishe. Chris se yabyakiriye ati Agnes se wamerewe ati kwa Karemera bo ngo baraye badasinziriye bafite ikihe kibazo n'urunana. ego man uzi ko warunciyemo kabiri Honori. Nese urasakuriza iki uzi ko umwana wacu yaraye ijoro adasinziriye? niwe wariraye wenyine se twe ntitwariraye Honori. Ibyo se byatuma ushaka kumukangura nawe ngize amahirwe agatora agatotse. ariko rero nawe rwose wari uvuze ibintu by'amafoto Honori. wowe urwaje umwana warangiza rwose ugahangayikishwa n'ubukwe. Nese ntamvangiye Kareme nari nzi ko nzajya kwireberaho abantu babyina none dore. yewe ubu icyo tugomba gutekereza mbere y'ibindi n'ubuzima bw'umwana wacu butameze neza Honori. Ese noneho ko nibere yaryanze rwose biraza kugenda bite Kareme? ndabizi se. Umwana utarya ntanywe akaba yanze nibere ubu koko ndamwirwa na gute Kareme? ukumva uri bumwiranwe gutyo rero nkakwemerera. None se uramujyana ku kazi Kareme? iyo umwana yanze kurya akanga kunywa no konka akaba agira atya agahinda umuriro batubwiye ko biba bimeze gute Honori? Ko biba ari ibimenyetso mpuruza. nuko rero nyine ni ukumwihutishiriza kwa muganga bitaraba nabi. Kwa muganga Kareme? kwa muganga nyine siko batubwiye se ahubwo itegura vuba. Mwana yanjye we none se umwana wanjye nimugeza kwa muganga bakamukoza urushinge ubundi bikahita birangira Kareme? Honori rwose ibyo bintu byawe byo gukeka amarozi sinabikubujije koko. imiswe abana barayirwara ushobora gusanga mwaradohotse ku isuku y'ibyo mu mugaburira. Nimunyumvira icyo nangira Karemera ubu ntutangiye kunshinja isuku nke nako ngo ngewe Honori ngira umwanda. Niko byagenze bite ko waje mu gicuku? ubuze nkubwire ngo byagenze bite koko mama? Wabivuze se? Mama nabivuze kandi nta yandi mahitamo nari mfite pe. Hanyuma wamaze kumubwira avuga ngo iki? Sinzi uko nabigusobanurira mama. Chris yahindutse mureba kuva namumenye nabonye ko babaye urukundo. Kandi wa mwana we kutumva kwawe nyesi rwose. Ntabwo nari gukomeza guceceka mama. Nkurikije uko byagenze byari kuzaba bibi kurushaho iyo Chris abibwirwa n'undi muntu utari njyewe. Singaho urisenyeye uwisenyeye utaranarugeramo. None se uretse kubabara nta kindi yagushubije nyuma yo kubimubwira? Yababaye nyine ndabibona azinga amarira mu maso. Ubwo nari nubitse umutwe mfite ubwoba bwinshi anyubura umutwe twembi turarebana gusa. Hanyuma se nyine akubwira ngo icyo wamukobwa we kutambwira? Twembi tumaze akanya ducecetse maze arabanza yitsa umutima ubundi arambwira ati yagiye ni Kareme Chris. Kandi ubwo ubwoba bwari bwandenze ntitira ntiyagira n'ikintu ambwira ahubwo mbona icyuya kiramurenze arahita ambwira ngo nintaye mama. Waje akwirukanye we rero? Sinavuga ko yanyirukanye yavuze ngo akeneye gutekereza no kuruhuka. Mwana we Bikira Mariya we ko numva ubwoba buntashye mwana wanjye we koshesha urumeze umubiri wose amabere akaba yikoze nonsa ndagira nte koko. Ahubwo uzi winyongerera ubwoba nawe mama. Oya muhamagare kuri telefone. Urumva namuhamagara mubaza iki kuko mama ko yambwiye ko ari we nyihamagarira akambwira umwanzuro yafashe. We biraba ibyuya ntibiba amaraso mubyeyi wabyaye Yesu. Muganga we warekeye kuko ugiye kongera kuntorera umwana muga warekeye. None se uragira ngo mbigenze ne kubona umutsi we bitoroshye madamu? Honori igira yo ariko. Boya Kareme umufashe rwose n'ubundi wari kuba bikoze kare. Umwana wanjye we muga ubu se koko biragenda bite kuri kumubabaza? Suza noneho dore ndawubonye ukomeze kumugenzura adakubagana dore tubonye bigoranye. Migi wanjye migambi we
ihangane sha ihangane. ariko si ubundi kuki buri gihe muza kuvuza umwana mwamutindanye kuko mwababyeyi rega umwana nyine yafashwe ejo bitunguranye muga. Honore itambuka umwegera ariko kugira ngo nashaka kuba nk'umuhibere. ubu se koko umwana wanjye arabo koko Karemi ubu iyi serumu ntihita imurangiza koko. yego ko duteye umwana serumu ngo imukize se tuyimutenge murangize madamu. Murakiwe umugore wanjye n'umunyabwoba muga. ikindi kandi ubu nimwe mutumye ayiterwa iyo muza kumuvuza agifatwa yari kuvurwa ku buryo bworoshye. amakosa turayemera rwose. imiswi ni mbi cyane ituma amazi amushira mu mubiri vuba ikaba yanamuhitana. kirazira gutindana umwana rwose. sinzabyongera rwose muga sinzongera. muzi ko imiswi n'inzoka zo mu nda biri mu ndwara n'umujyanama w'ubuzima avura umwana iyo mumushyikirije agifatwa koko. ndabizi rwose nyine nagize uburangare muga. mwibuke ko yari inshuro ya kabiri umwana wanyu agiye mu bitaro kubera iyi ndwara y'impiswi n'ubushize mwamuzanye mwamutindanye. urabyibuka muga. ntabyibuka ibintu byose ntitubyandika. ndumiwe koko niko sereya twapfuye iki gituma ntambuka utamvugishije. narakumenye sori. ngo wamenye wiki kuri indyarya kuri umugahuha nk'imbeba. yego nyagasani jewe sorina. wowe sorina ni gute umuntu nkawe nizera kuri inshuti yanjye umujyanama wanjye utinyuka ukitegura gutaha ubukwe bwa rumarinkwi. mbabarira umbwira umuntu wakubeshya ikinyoma nk'icyo koko reya ninde nyitegereza undebe jewe sorina mukanga ngo ntawe ubukwe bwo kwa Rangwida. none si ibimenyetso simbyibonera sori. iriya bubu yawe warambuye hariya uzayambara ugiye. oya tuza rwose ntabwo ushobora kugutetereza reya. nyibwirira ahubwo n'ubu nturahura na Kirisi ngo ubwire ibya Nyesi na Semana na Lopese wabo. sha umenya Kirisi yaramburotse kuri telefone sori. reka ndamuhamagara bikanga pe. ariko rero nawe rwose ubwo ni uburangare bwawe. none se kuki utajya kumureba iwe cyangwa ngo unamusange ku kigo nderabuzima. nicyo gisigaye kuko telefone simufatisha pe. ariko si undi wa mukobwa ibyo ni ibintu umuntu avugira kuri telefone. ntekereza kujya kumureba rwose nkumva ndababwa sori. kubabwa kubera ikizi. erega sori na wabona uriya mukobwa hari ikintu yahaye Kirisi. ngo iki? abantu ntubazi sori na rwose. Anyesi mva ubanza yararoze Kirisi pe. yamuhaye inzaratsi zimuhuma amaso ntabona abandi bakobwa akabona we wenyine. aha ntawamenya. none se ni gute koko arenga umukobwa mwiza nkawe ukiri muto utemba itoto uteye neza akikururira koko iriya rumarinkwa akayikururira. mana we ahubwo rero ndaje nshaka uko mva Nyarurembo. ngo ugire utereye we ngo ugire ute rwose nigendere nzagaruke n'ubwo bukwe bwabo bwo gusaba no gukwa bwararangiye. sinshaka ko buba rwose ndi n'aha ngaha. umutima ushobora kundya nkamererwa nabi. ariko si ubwo murabona mutikereza nanjye mukankireza basha. murorara yewe Patiri njye rwose ibintu byo gukaraga imisatsi sindi bubyemere. ariko se umusatsi utawuconze neza ngo bagushyiriyemo amavuta bakarage neza urumva waba ukeye mani ntagiye musirimu mani njye abantu b'inyarurembo banyobeye rwose. n'abaturage kabisa. icyangombwa si ugukora ibigezweho basha ni ugukora ibizatuma dusa neza. ngaho nyumvira wala. ariko nanone tutari utugegera. ariko rero Felicien yari ukwiye kumva ibyo bagenzi bavuga kuko ndi abasirimu kukurusha cyane rwose. mubwire nta busirimu mbonye ahubwo gukaraga imisatsi. oya ntabwo ari ukuyikaraga bikabije yewe Patiri do uratwogosha gutya. iyi foto iri muri telefone yanjye ntuyibona se? uyu mutipe urabona adakeye? arakeye gusa abaturage bw'umutipe Felicien do ni nziza rwose. oya Patiri oya rwose njyewe ibyo simbishaka. ariko si uyu mutipe ko mbona ashaka kwitwara nk'abasaza. pipi za Felicien ahubwo hari n'abasaza bamurusha ibigezweho. Anyesi turaziranye neza ntiyakwishimira ko tujya mu bukwe bwe bamwe bakaraza imisatsi abandi baciye imihanda mu mutwe. reka bigeze rero Patiri ibyo ntabwo byemera. kimyozi ninjye ufata umwanzuro mureke mbogoshe inyogosho nziza njye mbona n'abandi basore bambariye abageni mu bukwe. cyane rwose. yego rwose Patiri ubundi icyo nicyo social media zibereye. yego ubundi wowe reka nkubwire injira muri telefone ushakisha amafoto urumva ibyo urabizi ko turabona bakeye neza kurushaho nibo turaza kwiga. mbabasha umva mbabwire mugire vuba kandi dore dutinze tuburana ubusa kandi urabona ko abakobwa badutegereje. ahubwo
tugomba no kubanza kwigera imikenyero n'inkweto kuzika ari byo turabyegera turi kumwe n'abakobwa nyine ariko buri wese yiringaniza n'umukobwa bazahagararana ahubwo murangibukije hari umukobwa mwiza nabonye wirabura umva useka neza uramutwaye se uriya ni uwanjye pe nyanya useka neza genda gake sha uvuga uramuzi uri mushiki wanjye Benita urafuje se utazibeshya ngo umucokoze mani utazatana amenyo atuzuye waraje yuzuye ngibyo ntabwo byakora ariko uyu mutipe wo mu cyaro nibwo meresiya wamona mushiki wawe urimo kumuvuhira uzategereza ko amera amahembe cyangwa azaguma mu rugo nk'ururabo nkubwije ukuri nanjye ubu sinzi uko meze bude. Ni gute se utazi uko umeze kandi dote yawe ari ejo? Niriwe ntegereje Chris umunsi wose, niwe wenyine watuma ngira amahoro. None se wabuze iki ngo umuhamagare? Nabitinye bude, yambwiye ko ari uzanyihamagarire rega. Oya nye wikomeza gutegereza gutya. Osh. Ubu ndicuza impamvu nahaye Chris umwanya mu mutima wanjye ntaramubwira ibyanjye mana we. Kandi rwose igihe cyose washakaga kubivuga, none dore ubivuze ku munota wa nyuma. Atari mama wambyaye se Shaude, ubundi kuki namwumviye kuko kuki numviye umutima nama wanjye nkumvira uw'abandi mana. Iki si igihe cyo kwicira urubanza nye, ni cyo gufata ibyemezo uko byaba bikakaye kose. None zumbigenze nte bude? Icyambere rekeraho kurira, kuko ntacyo biri bukemure na kimwe mu bibazo bihari. Uzi ko nubwo ntarira amarira agira gutya wenyine akimanura nyareba budese. Ariko ndakumva cyane inshuti yanjye. Hakira telefone yawe nye. Ayiwe umutima wanjye. Ishakemo imbaraga uhamagare Chris. Ayiwe umutima wanjye uradiye bude. Sinzi uko ndi bushobore kuvuga. Muhamagare yewe. Nubona ko yanze kunyitaba bude. Ubu ntubyiboneye kuko. Ngera umuhamagaranye wabona atari kubyanga ahubwo atayegereye. Unesia wabariye kugukawendeka nkomeza ngategereza ko anyihamagarira ndapfu. Oya sinakwemera gukomeza guhangayika gutyo. Uzi ko tansi ishobora kuzamuka ikanaguhitana ariko. Halo? Kiri Sheri Kiri wanjye njute koko. Niriwe ntegereje ko mpamagara ndahangayitse kubera ko ntacyo wambwiye. Nkubwije ukuri nanjye simeze neza agiye. Sinzi icyo nakubwira. Uretse ko niriwe mu buriro umunsi wose kuko ntari meze neza. Warwaye Kiri? Nze kukureba se? No, nta mpamvu yo kuza kundeba. Ntabwo ndwaye nuko ntameze neza kubera ibyo wambwiye. Nukuri mbabarira nguti. Sinshaka kuvugira kuri telefone umwanya munini kuko ndwaye umutwe. Sorry. Nangerega nuko. Abantu bacu nabasabye kuba baretse kuza inaha. Nawe ubwira bawe ko gusaba no gukwa bibaye bisubitswe. Uvuze ngo iki Kiri? Umwanya mbanza ntekereza yagiye. Alo Kiri uvuze oya ntibishoboka bude. Ambwiye ngo iki kuko ariko nabyumvise neza. Ejo se ubu birashoboka kuko. Ihangane. Ariko mana we. Chris kuko arakomeje ubukwe bwabo burapfuye. Ntusacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunanane nabo dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri ushobora kongera kumva kuri BBC gahuza akadomo.com. Gendi Prudence Njyumva twafashwe na Chris ku buhanga bw'ibyuma uraraharyana hejuru.